api di sini. Bukas meletus sih. Restonya Pak Dupa selesai. Innalillahi wa inna ilaihi. Pak Dupa Resor di Tanjung Mira selesai terbakar. Si jago merah mengamuk. Api di sini. Bukas meletus sih. Restonya Pak Dupa selesai. Innalillahi wa inna ilaihi. Pak Dupa Resor di Tanjung Mira selesai terbakar. Si jago merah mengamuk.